Birta kalang rapet aratu ana pansimi apransinil hinpen kardom apachredo kardom pon. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma kachak panateng pensi DP Lamps along pen sami EM Soljorong par arideng pen raratum phan Dali ingti sini keron pon. Everlasting English High Secondary School ingdeng pli annual spornbit ang donggiti. West Karbi Youth Congress Committee atumpen get together aja make paman pon. Non birtang tonpen puthot lang ponik sinan. Phai kunu ni phai kep ani Karbi X Revolutionary United Forum made lasi lahai ron repen biha be park claim atumpan smi ington ponang po. Lapen non malom obi kimi atum raki kiri made raki ke chu phai seminang bad bom tanglo laso jokpan si Karbi Longrat phan isi pherimeme ang ason si nang mandel lo. Lasi lahai obi kimi atum phan raki ke chu pen pang ton ponja phan smi Karbi X Revolutionary United Forum Singhason aru tom pens RDB ponsi siding ponpo. Lapen Karbi Longrat tum kisum ke boilong sami Karbi X Revolutionary United Forum Singhason aru tom pen arjap tum thipji pusi phrengke malong pen ningje pon. Abarim song chok atum mon sam lam don stok pon along sarkar atum pen kerap ke pajir pon ason ke du an sami prabjin pen ke pali labji made prabjin pen ki pi labji phansi Karbi X Revolutionary United Forum Singhason aru atum pen Karbi Long Tamas Council CM Dr. Tram Rong Hang Phan chuni ripon lang pherpen Rajesh Rong Hang Karbi Longri Abirta media for the sami nalitum nalimitha asai chipko pens da nalitum help nalitum hin penda nalitum kerap sin society kubanti na pazit so kerap society kesenggel baik itu ta itu la senggel dan itu makin man semakin man son hidup hasil son dia kemang hasil itu media aprangsi kemang magalan boleh kemang ya Singhason angkat Karbi Long angkat jadi jadi tuna kisu tu bersama jadi tu kerap Singhason berpor society anak nanti kecilap itu security lapen nombor ini bangke aron repe lu akan nak curi beha bepar made akte ke sana tu bola itu betul aron rebel macam kita dalam kan ke itu sedang kerap Singhason berproses cek parai laben nomor 3 bangke non long ube kimia tu pada non kita kimia ube Charlie semua nang terlela Charlie bangke di tangan ini kari kan orang gitu lahai selang udah sampai masih lahai tak kelang cari di mansi sen lihat dan posisi itu kali posisi nanti itu tinggal masih itu kerap sebenarnya proses itu lalu nomor 3 si mama itu kerap Singhason society akhirnya si sarkar seri mana central sarkar pun state sarkar Karbi Council itu mana timala central pen kerap asal nanglis dulu itu mana nanggelan kunci pas itu berarti soal kecil ini tulang ini kayak itu kejongnya sudah pinjam pakai dia alam triantes itu jong kan ke panggilan itu cuma saya kayak ini
ngantung an ngaswa hangi alam segelan si ligin non ML kilik along semi Congress atum pen semi ki ong dunga vote pen ke phai pon thek ji phan pusi si six dang pon bomlo lason si phai kuni ne phai ke parni semi Karbi Long District Congress Committee asai hemalong Congress kang danga bai ka nipon labang su Congress kang danga mai long semi BJP APDC Armed Army Party ASDC pangrum pet pen bang pharo ke thom ra thongke pra ke thom atum methang a party ben chu si Congress along chip ok dun Jonathan Gabriel Signal Long Lekhe Sanyo Roha BJP atum ki claim gadam ke chokche pu chini dun det si BJP atum sarkar ini bom pu chini det pu wai fil sami BJP long ke chipok dun det si Congress long si chipok dun rong lo lapen non ML kili ga hudbang ki Congress atum si highway pu si Armed Army Party Karbi Long District Congress Committee ang mai pu barim Congress long ke chipok dun ara atum pen pherenge thinu ningje pon Armed Army Party Ladakh District Committee soyong nili President amarlo pini tarik ke pani nili tum Congress long je pok dun lo kuipol lo pote la hello je BJP ili tum dak Karbi Anglong non kirul bom langdam elo kedam tang a government kirul lang bong an pen ke BJP kirul lo ke henu nai lo ili tum along lenang ke jorpi ili tum along lenang kiti ili tum khai phan non bang ke nang ke dong lami phansi ba nake ber sibi pansi la tunga bor ilok la sinol bangke ili tum BJP apa remi phana bangke nili tum aman mikele Congress lo jonu nei la pokali kedo am dol honggothon organization kedo am tame non manga apor nang le rok lo je Congress lo litu jonu ya phan Congress long join pen ili tum BJP paremchi ili tum longri longpat kayason cepatir khiblong ya phan ke matro Congress lo je non kele la kenang sot jonu nei ke ili tum ning the non je BJP kiremi bangke Congress highway pu bangke nili nangli tuman than po je non jubin kiti pena joini da jubin da non hetong la sokes tame BJP tum nam hang cara thai me pin BJP tum na hota da mathai me rat thurpak si non ta jubin justice pada ke hang la se hola so tumon ta langon ola sam ke non bangke BJP hane kaparem jilok lo la si non Karbi Anglong si tame nili tum kaike si krung dirlo je atok anu do kabiara tame no make BJP parem nang po kuci hangjo lapen orunodoi lapen ola hemso ke long dun lai ka do kabi tumta non ke direct nil tumase than daklo nili tungke laki enun chok nili tungke vut jogje pusino ga do kabiara tame hangjo kasi khatang lake no bangke Congress kai lapen BJP keremi bangke Rada tu mapan tangka pipe pin pensi amethang jungjung aning khang pensi methang a party pensi udun si Congress long ne chipok dun lo basi Karbi Long District Congress Committee amai phu rotoning ti pen pachini pon itu hoise এই জয়নিং প্ৰগ্ৰামটো ইয়াত খালি কাৰ্বি আংলং হৈ থকা নাই জয়নিং প্ৰগ্ৰামটো অল ওভাৰ আসাম এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আজি জয়নিং প্ৰগ্ৰাম হৈছে 10 তাৰিখে জয়নিং প্ৰগ্ৰাম হ'ব লাগে সিদ্ধান্তটো কিয় লৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় মনত আছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ যেটো চিফ মিনিষ্টাৰে হোমৰ চিফ মিনিষ্টাৰে খুব ডাংকুপ মাৰিছিলে কি কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ ডিপুটি এলওপি আমাৰ হোমৰ যেটো আমাৰ আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰেসিডেন্ট একেতক কৈছে যে আইএসআই বনাই এৰিম বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কি হ'ল যোৱাবাৰ 11 তাৰিখ সেপ্টেম্বৰৰ কি কয় তাত দিল্লীত জয়েন হৈছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট 10 তাৰিখো কি কয় আমাৰ গুৱাহাটীত জয়েন হৈছে এটাতো প্ৰত্যেকটো যিমান যে জয়নিং হৈছে যে আমাৰ ষ্টেটত এটা কৰিবলৈ সম্ভৱ নহয় সেইটো কাৰণে এভৰি ডিস্ট্ৰিক্টত যে আমাৰ ডাইৰেক্টিভ আছে ডাইৰেকশন দিয়া হৈছে যে প্ৰত্যেকটো ডিস্ট্ৰিক্টত জয়েন হ'ব লাগিব আজি আমি মানুহ মাতাই নাই টকা পইচা এক পইচা দিয়াই নাই ইয়াৰ যে বিজেপি সকলে যে পইচা দি যিটো লৈ আনিছে এই ধৰণৰ নাই প্ৰত্যেকটো দিন তুলিৰাম ৰহাঙে মানুহ কিনা বিচা কৰি মানুহ লৈ নিছে ইয়াত আমাৰ যেটো আজি যেটো জয়নিং হৈছে 333 বিজেপি পৰা আহিছে আম আদমি পুত্ৰ পাৰ্টিটোৱে ডিজলভ কৰি যে আজি পুৰা প্ৰেসিডেন্ট পৰা লৈ ভিপি পৰা লৈ জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী সকলো আজি জয়েন কৰিলে আমাৰ তাত আজি আমি আমাৰ তাত যোগদান দিছে নানা ধৰণৰ এপিএচএলসি জেম হানসেৰ পৰা জয় কথাৰ পৰা আৰু এই যেটো আমাৰ বৰ্তমান এই ৰাজেন তিমুং পৰা সকলোৰ পৰা আহিছে ইয়াত আজি জয়নিং হৈছে এটো কাৰণে কি হৈছে ইয়াত যে একটা অলৰেডি দেখাই দিছে যে
এতিয়া বিজেপি যে সমাপ্ত হ'ব হৈ আছে আৰু কংগ্ৰেছে নেক্সট চৰকাৰ হ'ব 2026 ইয়াতে অলৰেডি ৰাইজে এইটো গম পায় আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট এভৰি মান আমাৰ জইনিং হৈ থাকিব সেইটো যে একটা চাইন দেখাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে ই ফেল হৈছে যে গৌৰৱ গগৈ যেটো কৈছিলে সেইটো যে প্ৰমাণটো একো নাই কিন্তু উল্টা মানুহে তাক বিশ্বাস নকৰি এটা সবে কংগ্ৰেছ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ লিডাৰশ্বিপক ভাল পায় সবে কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰিছে মোৰ উদ্দেশ্য আৰু আমাৰ আজি মেইন প্ৰগ্ৰামটো বেলেগ একো নাই খালি জইনিং প্ৰগ্ৰাম আছে সেইটোৱে কথা Phaikunu ni phai kep ani lakha enkorasi Borjan MSC Consensi ke parlopan angkang HDP Large Area Multi-Purpose Cooperative Society HDP LAMS along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen ke chakpana teng pensi Dali ingti sini ador ki jumpen keron pon Bangso mai along mai ka chephem bupon Chandra Singh Timung HDP LAMS a chairman Chunbang Jensing ingti pensi alhi dum phan pachini pontu alhi sarpu amban pen Borjan MSC mati EM Surjorong Phar Alhi Amban Pen Deepak Upaida Area Officer Superintendent Gautam Chakravarti Cooperative Department Pen Harvey Teronpi Auditor Buridin Islams Lapen Ki Claim Rapet Penang ke Theding Ta Chitong Dun Bangso Sai Kereng Bot Labangki National Food Security Act Arona Teng Pensi Sang Ake Joy Kilong Tum Ana Phan Bangki Puthot Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen ke Chakpana Teng Pensi Dali Ingti Sini Kipi Ponji Pu Alam Chak Ateng Pensi Pini EM Surjorong Phar Adideng Pen Pi Pajurpon Lo Lapen Ki Kevangji Arkoya Chiklopen Ki Puthot Dali Ingtis Sinis Tami Ador Ki Jumpen Longpon Pusi Pachini Pon Tu Borjan Pen Sarpin Polisu Karbi Longri Abirta Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen kasi chat sang akejoy ke long tumhat hama jitu NS kata NF SA hating pen sang lain pen pok ke long ko kejoy ke long tumhan Assam government hin pen thot musur dali dal ilin atau rekompen mana 69 rupees pen kirim ko lapan part ame bazar ke fruisi bag nangbon dalita sini tame sona taksi 48 rupees pen dan bazar long ke 70 bag nangi ma inti ke linin koi pen ko thongke mando pek brand teng pe tame tu lin sa ke pen kirim ko ana so sang ke yo government asal government pino tu him piku pa so lo la so ateng chimisa ke chak do la so pini si pan panceng lo sila dak pini la itu ration card lo la so kido tum ana phana mangke dali inti la pen sini termasuk pini pen ro kono se mo Januari ciklu pen mangke ador ako nang sun thu chali po mo Januari ciklu pen pute haroi si pen si la sumphom mu ilin long po ako la pa ta me jang thu da ki po ni poram thete mo ha ciklu sara speech ang ni pon lo son lo la si la mangke Lasting English High Secondary Schools Arts Lapen Science Stream Tum Chapatirpi Ponsi Engdeng Pli Enable Sport Meet Ang Dungiti Aja Mek Paman Pon Lasonsi Rongnagor Pen Disobay Pa Thu Aklamalong Thong Nokbe Ke Kat Chipati Aja Mek Paman Ponsi Loso Lapen Supin So Tum Sami Chipati Pon Lo Lasonsi Pini Thong Nokbe Ke Kat Chipati Pon Along Sorlosu Kaching Sien Nong Ike Chipalong Dun Labang Ke Sami Bochen Teron Pi Engdeng Hini Anong Ike Chipalong Dun Sami Primika Teron Pi Engdeng Thomandong Ike Chipalong Dun Lokimai Be Consolations Anong E Sami Pi Pajurpon Lason Si Sopin So Tum Thong Nok Be Ke Kat Chipati Along Kaching Sien Nong Ike Chipalong Dun Abang Phu Thari Sarklim Be Hini Anong Ike Chipalong Dun Thari Jaimek Hipaman Pont Along Blue House Atum Persami Champion Chipalong Dun Silabang So Jaimek Mention Pen Pachun Pon Bolongkoma Ji Pen Rajesh Ronghang Karbi Longri Abirta So event sama first ani patu pon lo volleyball, football, nasan si kabudi, lau semardum fan di interest ke do hormu fan ni bawa tu lo, pini bangger kijut lo, tapi kangton lo ya, so kangton honi itu ma points telang pon lo, si katu ko biar points langam adpen champion group kita ke blue tum sitam lo, blue tum total points 690. Ke green tum second dun lo laso lo 645 point and ke red tum third dun bom 630 and ke yellow tum papi dun hub lo 420 la bangso pini marathon race ka chepate pon ni bang ke
arloso pinso chipate lo tame a price ti pipon nangge arloso phan belek pipon lo pinso mardom phan le ako separate bi pini consolation hai ta ki consolation ta do total consolation pen first second third pen ke 20 lo boys na 20 ana price long po girls na 20 ana price long po consolation is 17 malong pini marathon race piningan ning ding pilo ma didi sportsman ding pilo stam marathon race ba pining first la cheng si la an ke cheng si pu chal ke la so area lo ma school pen an bi de pin la la so school hello marathon race ki cheng tu arjulo West Karbi Anglong rongkhang MSC consensus ke parlopon Li Horjan alang sun along kedam tang pre na pioneer cap ani West Karbi Anglong Youth Congress Committee atumpen get together ja make pedopon non apor hud asamangkang pi along sami MLA kilik nete bogba ma jok pensi ang samangkang long kedu prexam ratcharia song atumpen sami methang a parties pang tang pon chi phan siding pon bomlo Lapuson tak si Karbinglong ang kang along pansmi Congress Party atum pansmi Karbinglong ang kang prexam along mai ini pon bom son tak si puthot West Karbinglong arlusmi Youth Congress Committee atum pang tang pon thuji chingki chingwa ja mek paman pon labang so ja mek lada porpai Chris ya porpen West Karbinglong Youth Congress Committee amai phu mol sing teron artenikan plikep ke chok ahim bedok sami ing than pon la sopi West Karbinglong arlu consensi sirkep Youth Congress Committee Akimi atum phansami ki hog lupi pajir pontu lapen West Karbinglong angkang ja semet pet ki ambi LC lapen ki rongkhang LC angkang along sami Youth Congress atum jakong sipang tang pon ji phansami labang so mailong chithan chimum pon jai mek along lindok gogoi APYCC akon chunbang Inters West Karbinglong penal sangma Dunamai pu West Karbinglong District Congress Committee Ajit Dera Organizing Secretary West Karbinglong District Congress Committee Jubendra Rongphar Konchunbang West Karbi Anglong District Congress Committee Horen Singh Rongkhang Youth Congress Committee Maipu lapan ke consensus sirkep Youth Congress Committee atum chitong dun pencil bang so jai mek mesen pen pachun pon board hol pen great sontebung Karbi Longri Abirta pen kenilitum je heklong lo ilitum West Karbi Anglong along Goroboi sir itum Assam Pradesh Honorable President sir Goroboi ke bang pen nalguma heklong lo alang litum along adharna nang dolo alang litum ABG burning no people labang ang theklo je labang litum Congress aphan isi ka phere alang litum nang phere lisi ang theklo nang litum do theklo grobo goi dak alang li ba tarikhini bang pen ajo dak IB long ko so ke dokok ang bongon tai litum ching hon ake hai di ching hon punang kolo ake CM tuliar mohang sa megjang tek thepen alang li team dak jo morcha buda West Karbi Anglong jo morcha mophan pingkhat si alang li jopang thang meyang thi se alang tumhan je pingkhat pen ilitum da law and order tum thana tum tu the kul tum Youth Congress atum da gorobugoi tum tu the ko si ABG burning da adap pranang kailo da kil tum Congress ke haijang theklo la pen Congress kang tang yang theklo si Youth Congress amai pu da bi la pen ke litum pini da Youth Congress a tim ben cheng pon lo la son cha long tin ho musti ta litum Youth Congress bang pang tang pon bom lo pini la bang so amai long litum Akimi Youth Congress appointment dari itu pipon lo nota konsensi pen itu pini bang pri apan itu pipon lo amri pen ke amri rongkhang bitu pen ke amreng itu pipon lo lasi Pini Abirta ki lan sikyang ton pening lo si domi thangmi kardom